Silo somhlaba, Ingwinyama inkosi Mswati wesithathu kuthe-ke namuhla savakashela yona-ke indzawo lapho khona kugidwa khona-ke umkhosi webuganu lapha-ke ehlane. Kanti Ingwinyama beyikade-ke iyawubuka ukuthi ingabe-ke umsebenzi-ke uchubeka kanjani kulandlela ukuthi kuleya ndzawo soloko kuyakhiwa. Kanti-ke Ingwinyama ithi kuliphupho lalo-ke live leMoswati ukuthi yonke-ke indzawo kubonakale-ke ithuthuka. Kungako-ke nayo-ke indzawo yasehlane-ke ingasaleli-ke emuva ikakhulu njengoba ibamba wona-ke umsebenzi-ke lomkhulu umsebenzi wawo kumkhosi-ke webugano. Kanti-ke Ingwinyama ithi kubo-ke baka-Stephen and Stokes bachubeke-ke basebenze kahle njengoba kubonakala ukuthi-ke umsebenzi uchubeka kahle khona lapha-ke ehlane. Ngani-ke silo semhlaba sithe nasuka khona-ke enkundleni nakugidzelwa khona-ke umkhosi webuganu-ke ehlane sase-ke siyawuvakashela wona-ke umsebenzi wokwakhiwa-ke kwelihhotela lakhiwa ngibo-ke baka-Construction Associates. Kanti-ke kulowo msebenzi silo semhlaba sivele-ke sahlangabetwa nguye-ke sihlalo wayo lo-ke leli hhotela noma-ke wayo-ke i-Construction Associate lo nguye-ke umnumzane Shakhantu latshengise wona-ke silo semhlaba wona-ke lo msebenzi ngokuchubeka kwawo. Kanti-ke Shakhantu uvetile sachazela sona-ke silo semhlaba ukuthi lela lihhotela litaba nawo-ke emagumbi-ke lamane nakubili lavele-ke asakhiwa. Kanti-ke Ingwinyama ithe lo msebenzi kufuna-ke uchubeke uphumelele kahle njengoba lona msebenzi kutawuthuthukisa yona-ke indzawo yasehlane nemacenzelo. Kanti-ke Ingwinyama bese yatshengiswa-ke lamanye-ke emagumbi lasavele-ke aphelile lapha-ke ehhotela lesilo semhlaba-ke siwathokodele kakhulu ikakhulu njengoba kubonakala ukuthi letinye-ke tinto etikhona lapha-ke ehhotela Dakana kusho. Kanti-ke futhi letinye takhona tithengwa khona lapha-ke eveni laKangwane lokuyintfo-ke lejabulise sona-ke silo semhlaba. Kanti-ke Shakhantu asachazela sona-ke silo semhlaba uvetile ukuthi liphupho labo ukuthi-ke eminyakeni-ke lotako kuyo-ke inyanga yaBhimbidvwane lela hhotela libe-ke seliphelile seliveke limukela tona-ke tivakashi lokuyintfo na futhi lekujabulise sona-ke silo semhlaba kulandzela ukuthi live laKangwane liye-ke libambe umsebenzi lomkhulu kakhulu kuyo-ke inyanga yakhe February naMarch lapho khona kuyaye kubanjele wona-ke umsebenzi wawo umkhosi webugano ikakhulu lapha-ke ehlane nakhona-ke eplane. Ingwinyama ivetile ukuthi ngaleso zathu sive sesitawukhona ukuthi sithole-ke indzawo lethudane yokulala uma ngabe siyawuhlanganyela nawo-ke emakhosi kuwumsebenzi webukhosi webugano lapha-ke ehlane. Uyabonakala iyathuthumbela enhlane solo sifikile sumele nale enye lemisebenzi lemisha lengidekile ama-parks nalo itedium letibonakala-ko nemasimi lapho isathu esinyalo sesila kuba kunemikhosi nje webugano kuba khona lapha sive sifike siswela ukuthi silalaphi nyalo sesingade sakhala kule facility lena awuse bangikhombisile boshabangu babambisene namaziya lapha ngiza umsebenzi unjani ba usebenze muhle kakhulu bayangikela-ke nje ukuthi cha basebenza nani nalapha khona la endzaweni abakhohlwa ngoba nakwenziwa umsebenzi kumgcoka ukuthi nalaba benzawo bangeva nje nangabe kuyosiwa bevele lusu nje lodvwana umbosile kepha bangasatholi nekuthola inyama nabo kube khona lamakutholako sithi umsebenzi lomuhle lona siyabona lesikhaya progress seyinkulu kulo msebenzi umsebenzi lobidako lo kepha-ke cha solo naku kuyasebenzeka kuyayithuthukisa lo ndzawo njengoba kusetaba nalo eminye imisebenzi letawukhulisa lo msebenzi lapha siyathemba-ke ukuthi nitawuchubeka nifakele amandla nijumisa ngalo mandla leniwafakile asibonge kakhulu. Kanti-ke Ingwinyama itseke nayicitsa kuwubona wona-ke lona msebenzi
yase-ke kulela ngesheya kuyo-ke i-Reptile Park, kanti lapho-ke isilo semhlaba-ke semukelwe nguyumfanenkosi Lizinyane Sicalo. Nalo-ke leli jengisisona-ke isilo semhlaba-ke umsebenzi lochubekako lapha-ke e-Reptile Park-ke ehlane, kanti-ke kuyo lena ndzawo kugcinwe tona-ke tilwane kufaka ekhatsi tona-ke tinyoka leti ehlukahlukene, naso-ke isilo semhlaba sitshengisiwe leto tilwane, kanti-ke ingwenyama ibe siyachazela futhi ukuthi leya ndzawo itaphindze futhi igcine tona-ke tivakashi kulandzela ukuthi nakhona lapha-ke ehlane Reptile Park itaba khona-ke tindzawo-ke tokulala lekuyinto futhi ingwenyama leyiphindze-ke yayidumisa kulandzela ukuthi konke lokhu kuletha yona-ke intuthuko kuyo-ke indzawo yasehlane Nemacenzelo, kanti kukunyalo yona-ke ihlane Reptile Park seyisebenzise-ke imali engenga-5 million emalangeni, kanti bavetile ukuthi letinye tinto takhona-ke incumo tekwakha batsenga khona lapha-ke ehlane Nemacenzelo, kanti kuthiwa lo msebenzi wasehlane Reptile Park nasowuphelile utawuthatha-ke imali engenga-25 million emalangeni, kanti-ke kunyalo bacashe sona-ke sive lesingu-42. Ingwenyama-ke bakhuthatile ukuthi basachubeka nokwakha khona-ke ehlane Royal Park, kanti-ke ingwenyama evetile ukuthi iyathokoda ngayo le ntuthuko-ke lekhona, washo ukuthi uyakholelwa ukuthi-ke nasewuphelile lo msebenzi wakhona-ke ehlane Reptile Park utawukuta-ke awuvule ngasemthethweni, kanti nyalo bekathe etenje kutabakhutsanta waphindze-ke wahlanyela naso-ke isihlahla lokubonakala-ko ukuthi utawuze natawuvula lo msebenzi ngawusemthethweni nasewuphelile leso sihlahla ivetile ingwenyama ukuthi siyabe sesicinile nje impela. Lobika-ke tindzabeni temsakato iChannel Maswati kubika Gary Carlos ngisehlane.